Iele tua ile nei I tula whaatalofa tuai ile paia malu o le tātou maftanga. Ia whaatalofa tu fo I paanga le tātou Fevalaauai Ministries I so se tafo le laulangi o lo e mafuta mai whaatalofa atu le suafa manumalo Yesu Keriso. Pea whai wa avea le nei avanoa e te awhea ai e te whai tātou whaisauninga whaatasi mo I lātou whato a awhea le ngaluenga nei ia o le Arrow Bible Fellowship le nei Lua tasi lua Preston Road I tu lai se furu te hao le susao lo whatino ina ia mātou sauninga ai fia sia si mai sum tala mai au tātou mafuta o te ai ale ai fo ia mo lev no te mafuta mai no nei avele upo le atua se wha manuianga ia te oi tātou talo tātou woi le whiongpa ia le atua le tolo mātou ta mā vi ia la ua fio le nei tae au nei fo I tu la le whaalongolongo a lau whanau. Ta talo ta mai lau whauunga. Ta talo I mea lilo, I mea loloto lau a fionga ta ma. Se I whailoa I lau whanau le nei tae au. Father, unveil the scripture. Ask you for revelation and the truth, the unction and the utterance, Lord Father. For your people, ask you for the fresh revelation. Download straight from your throne of grace, Lord Father. The word of truth, the word of knowledge, word of prophecy, Lord. Talo fo itama ina ia whaapeo na galue lo wanganga. Not from the wisdom of man, but demonstrate your power, Lord. Ia lumale mana lau upu, ia ina I seisi o whaalongolongo le nei ia fiafi. Seisi o mafuta mai. Ono le suafa o Yesu Keriso. Ala au lau whaunga e iai lunga o lau upu. Amene ma amene. Pastor Esther vaenga lea la tato wo yai. Amen. She was talking about deep call on to the deep. Amen. Te mau e totonu le. Let me read. I totonu le salamo e fast ma le lua foi upu e fitu. Olo yei upu whapea. Olo o Fevalaauai lea moana ma lea moana. In English, it says, deep calls onto deep. O le vaenga le ese le taua. Ona, o le mystery se le atua lai le mea loloto. Amen. Mea le wa laina le yengta ngata I totonu o le lotu. O ngā wale e ko iai sea. Se mea loloto pele o to iai se mysteries o to e maua le kalesia. Ona ele o lava le o tangata kerisiano ma le o tangata. They are not, ele o dig in more deep. Ele o lava le o I le mea loloto. Amen. Ai whamele upo le tuspa ia o mea loloto la le atua. Tau te ilo Delilah. Even Delilah, she asked Samson about the secrets, the deep. Why? Because there is a value in the deep. Amen. She was talking, Pastor Esther was talking about ole loloto lo walu le sami. Ele tele ni ete mawai. Because not many fish survive ilalo ina. Ma ele tele fo ni e fio ilalo ina. Ole mawalunga fo I olea. Ole alu ilunga ole. E tele maua se manu, ele tele ni manu ilunga kumkumo langi ngale ahe ko ele le. Asia, ele telefongi mango survive lunga yo. Not many people e hau I me ia lea le tipo le atua. Fa fefea lana tupu le kalesia. The Bible says, from glory to glory. Mai leisi va venga, mai leisi mamalu, e si le alu. Famatala lo to luar verso nang kele ke ngai fa mai han wa expire lau intang. Fa mai sui ia fa ngolau bring intang se olau kakaloanga o korsi kara barasi ke se sui ai se new tang. Updates for ile tang. Wa va ai les lalo lang yo lai update lalo lang. O les kangaka nga intang wa fia kausanga o siko lau ko kiki lima su kausanga o siko sui se si tang. Waki nga karingo kangaka nga tang. O ke fai na kang paia update lau tang.
Wa expire foi lau tang. A new tang, na kalangol kuspaia. Update le tang. Update me kako. Deep, call on to the deep. Amen. To te lor me alena fia tangata le iti live. Because he always go to the deep. He asks deep questions. Why? To find out the deep. Mele na leina to tele usi media. Le kai kai fangolo ka kai sia. La ngalo ako ka ngaka vai dum mele poki mai ele yi mangi so ko kong. What's inside? After you to me alofo fu na au na fu tangata ye la na fu yang. He always asks deep question. I say because there's a value in there. Even the things of the Spirit in the Bible, there's a deep. If we go deeper, amen. Ela te me fa martala ai fu e paulo. Ele ma fa ino tala noa tu me ale nganga. La nganga lava ko ke fa de kingo. Sometimes ele ma fa ngo kala ngoi me fa le nganga. Talk about dimensions, the spiritual powers. I say, ke fa ai kwai le o no nganga ready make go and receive. Amen. We need to go to the deep. La sala ngai. Kau sui mera la wa ke lo la ia o makongu. Makongu la ko kere la fangoka. E la isi uringa nga fa ko fangoka, ele fangoka me loko. Atono au mai mo se masangi. Fa mai langa alo loko me kalu, fa ngura pa pa ka linga. E ala le certain level me fa nga alu yai. E la iska ngaka. E lo loto atu. O kamana nga lo loko aku. O le manga ia yo me mai anga me malako. O kale lava ai funga i me ringa ye mai le aku fa ko mai le me papau. Nga o kama fo ye le maru ole ango. Pa nga ia fanga me kama nga. O kama la ye le ole me loto. Ma Yesu petelu tu le penga le loto. Why? E atetele. To lo tala tu spa ye fo mai wa mau e petelu i atetele. Esa a tu ula u penga le loto. Amen. Mai mer ki kele fo la taimi. Ele This is from the honest heart. To te lor te lo te mo tal no we meant to. I'm been to different church. O le launga le ngalaunga I, le launga I, le sasa solo ele updating nga me le loko. O ngai foi kausanga, wa kale ko fia launga nga ka me ngalaunga la kausanga. O fa pay for ka ngaka, Kevin, o nga fa o nga revelation. Sui le kia ngai kausanga, kau tipa. Fresh, new revelation. Ona e tupu le kalesia le revelation. Ale aise revelation ere koe kupu. Nga yero la ia merta o le form of godliness. Pe ia on Agaga Paia. Ai le o koe kupu. Amen. O kou sa ungira ko ke o le deep ringe asu. Nge sa. Let's dig into the deep. Tote lo le taimi na le toi tu mai Yesu mar tunga mau. Te mau tono tu sila tona fa mtala tana fa pupu aku kala ai kango e fai kau. Te mau tono liane luas fulu. Fa mtala tu spa ia kamo e mo finga malia. La ku fa penger kamo e malia. Dei beng kamo e fa pe malia. Ko suit finga kamo e malia. La ku fa penger malia la kamo e malia la ko malia fa penger. Fa mai wa ye lo tu tunga mau. Wa esele ma. Nga lua ko maria wa esen ma nga kai nga maria ko fo i royo la ku lo maria fai la uso wale ai Yesu man me nga yai sa nga ka maria i lumba nga fa longa pekelu e moi sa uro mer ku ringa pekelu ma la uso fo mer tala tu spaia sa wale se nga pasi ma pekelu al wa ko le lo ka manga fo mer tala tu spaia wala tu wa ai totonu. Now is go a little bit deeper. O Maria, ngala kwa Maria nga kai luma ko foi. Fo me Maria, oi, o le se Yesu, wa se ko mau, an lo poki. O le kele nga report sa mo. Ngala kwa va ai fo me o fa lenga le o tupu nei, o le no le fa le, le ro pe fier ka un fai ai. Le se kalo nga luenga. There's no information in there. I know what I'm talking about. I'm a reporter.
Used to be a reporter. Now I report for the kingdom of God. Mela na jeva ai. O ke lo information, o ke lo news e sau. O la pisi uma. Ngana fa mai mo menga I don't want to watch news. Because I know the other side of the job. You guys don't want to know. O le mea le tupu. Alu atu ala Maria va ai luma, fa mai Maria o koe fo ia Maria ka ko o, fa mai walu ese le ma. Sa wa se o so la fa mai, o latu tilo tonu. E o tipa. Koe fo I mananga ai ka o pekelu. Alu wa kwa pekelu, alu ko kong. Peter's being Peter, la kwa Peter alu kong fa mai, oi. Wo o le walu ese ia. So now, o Petelu, he went in deeper. He got more revelation. La wana I loa le tele o le mea. Le nei, e nei loa e Maria le mea nei kokongu. E nei loa polango fongo fa Yesu kokongu le keiminga. Ngal paol me ngala ko Maria le se mea ko sau Yesu ko a. Wala tele na o tangata le la ungal temi nei. Ngala mai a fai kau kuspa ia. Foi mai, o le mea le fa mai pepo. Fa masino loa. Or sa paki le, ele I know revelation. They haven't dig in deeper. Aua te ngata I luma to nga mau. Ai fai tau, no foi, kilo. Aua foi ke ngaka kilo, se sa vali ko kong. Tele te mi tato te fai tau ele tu spaia, nga o lunga o le surface le tato te iai. We haven't dig into the deep. Amen. That's where the fresh revelation. O te leo pointing on finger. No. I'm talking about us here. But I feel if o e mai moa mai. Amen. This is a message for us. I am not attacking anybody. I try to encourage us to go deep. Ona deep. Call on to the deep. Amen. Aua ngi ngaka lau fai kau kuspa ia I luma. Kamo e Maria. La kwa va ai koe foi mai. Aua foi ngi ngaka ngalo la koe fa lo kong. Oh, okay. Ai la ku alu kong. Amen. Ye e ho o le loloto. O nga lua le ngang pa ia. O ka fia kala ngoa ala le ke lo isi mea. Ka ko wolo se fresh sa. Se me deep ngi so ka ko saungi fai lo fus pau. Ola atato molu me loto. Amen. Tala noa e kai mi akala ngoa fo le kuspaia. Per tala fam tala nei. Sometimes feel lonely. Nana ele te me te rota noa ma se sil kuspaia. E kau kala ngoa ku I mero loko. Ke vai ku ngala wa. So I don't blame them. Amen. Ba o le la tato o tipa ka solo o langa o ko wa secure capacity o ko. Ka ko o tipa u pole tuar ngia so a. O le atua. Le la langi le nei. So let's talk from another dimension. Another realm. Le fong hanau. O le atua. O lai lazy realm. Realm of the spirit. Au tato le tino. O le tele lau taimi, o le tuspa ia, le tātou te whaitau ana ngana tangata, ngana I le tino. Amen. Go with me le, tatou wa mua le tusi lea ale mua, kore ni tolo na mata upu e lua. Whamarita le tuspa ia, whai upu e iwa ma le sfurtasi. Ai pei ona tusia, o mea le iwa aia e mata, e le ila ngona fo I e talinga, ele I o fo I le loto se tangata o mea ia wa saunia ele atua mo I latou o e alofa ia te ia a ua faalia mai ia mea ele atua ia te I mātou e lona nganga a wae su e ifo le nganga I mea uma o mea lo loto fo I ale atua. Amen. The deep secrets, the mysteries. E iaila me lo loto le atua. To I titia peona whamitala pasta esta. O le lo loto le sami e te aluai. E le kelengi e ke mawai. I am one of my favorite channel, Discovery TV.
O le tele new species e maua I lea. Le whako a discover e maua I le deep. Whako ai loa le auwanga. Puson e kele mea fau I laloi. E le mawhaina na whai e le atua se mea le matala tuspa ia se ilonga na te whai loa I le prophet. So e manao le atua e whai loa le mea lilo. Mea le nana e whai tau le tusi whalinga matala tuspa ia. Na iai le o nofo luna nofo ali. La iai le tusta ailo na lima. Le eise se mawhaina ia talaina. O le fina ngalo le atua na manao e fia whai loa. E le I mawhaina whai loa se asu e se tangata e mawhaina whai loa ina. O ne le mawhaina whai e le atua pe ale whai loa ina. Wa le valanga whenua I le angeru fo mai. E le eise se mawhainga kakalainga. No one can reveal the mysteries of God. Ai le mawhai e le atua na whai se mea until e whai loa. Mea la le nana whameritala I fu le kangi o ange. Ai laku le angeru masoli. Ok kangi. Laua manu malo le leono yuta. He is worthy to open the scroll. No one is worthy to open that scroll. Le ise sina mawhaina o e whai loa le mea lilo le nā. Mea le ngā walenga e whai kau kusia whaalinga. Why? Because there was someone. There was a man. Na alu le loto. Going to the deep. Laku au uma le scroll. Amen. Sau loka kala. Whaafetaila I le atua. Waka koiloa ai. Le mea o le ahau o mai. There is a hope. There is a wedding. Amen. All the things of there's a blessing. Esea, lawa uma na whailoa mai lei ungo lalangi nei mea uma whaafetai I le atua lawa reveal. A le revealinga la. So, ele se mea le atua, mwhaina whai mea le anai whamata tuspa ia. Ele ma whai ona whai ele atua se mea unless it revealed to the prophets. Tau wana whai loa whatoa mwhaina whai. That's why prophecy is important. Amen. Kako tipa. You guys ready? Amen. Tau te loa le whainga ele atua le lalolangi. It's an image of heaven. Mea foila le naso se mea e whaila le langi, a afia le langi. E peo se, o le image, o le mea uma na whai ele atua, na whai ele atua la au, o ia, o mea umanga, ke maua uma le langi. So it's like a glorified earth. Mea fole na e saua Yesu whamatala le parable. Whamatala Yesu for mai, the kingdom of God, for mai e peo le tupu. Whamakala lola I o le process. Why? Because e le kupu lalangi for kupu langi. So for la for mai, the kingdom of God, it's like a tree. Why? Because there's a tree in heaven and there's a tree on earth. If whamatala la Yesu le parable, o mea lai tupu lalangi, if whamatala I mea lai tupu le langi. Why? Same. O le whainga fo ila le tua lalangi, na whai umai le tua me lalangi, mai le atol mea le langi. Umalona whai ele atua, mea umala le atol lalangi. Amen. Tangolo le atua, whai mai, let us make another God. Ke mirangi lo whai mai le si, so le pipliko ngā mea, mea la ngā whai aku ai. Deep, call on to the deep. Because this is a really big risk. When he make man in his own image, according to his own likeness, wa faila ele atua le tangata, tutusa lele ele atua ma le tangata. O le mea lau tupu, ina ua pa ur tangata. Oi, e o kau vave a. Ngai ku vai ko la ile kau process me la ile le a. Wa kau a. So, I want to take it slow for you. Okay? Na faila ele atua le lalolangi. Fai uma me uma tusa kusa le ya lalolangi fai le atua malangi. Uma lo male atua. Ka kanga fi fai tia ku pe ka ko. E pu le lalolangi. Mele na fa mal tusia totonu aya no foi no fai ngā tupu. Matara tuspa ia. God exalts himself. Mo tango le tua si itia na ia.
E kere mwhenga kango si ikia le akua rungo si skulanga. Nga ole akua mwhenga si ikia. Why? When he made man, now man is a god of this world. So God, tangalo le tua si itialo na yetulang ko si ele akua nga ilunga. Now he's a king of all kings and a lord of all landlords. Amen. Go process they just like kikia. So lela wo fai le tua. Mele na no tar no vai ason tene no fai atu. O le kele o le malo si anga ile nganga o tangata. To te loa totonu tu spaye no wapa u no wanga sala ia Satan. Lucifero. You've seen it in the Bible. There is nowhere in the scripture na sa waile atua mafuta ma se angelu. Le se me kongo scripture. Fai mai ai fo ile atua. I love you, angel. Nowhere in the scripture if I may sa waile atua wrestle be fi nau ma se angelu. Matala tu spaya they can't stand him. Ai fai ele atua tangata. To te lor te mina pa uelus felo. Ele isaule akua mai saula ka pingi. No. Na tango le atua tuli ai. Mikaeli. Michael ti ake jo for mai le no kau. I say because it's not fair for God in protocols of kingdom, ele ma faina saula tupu fe tau i mas au aunga. Mela nga linga kango ye fo ia le kua. Ku dia le angelu al fe tau. I say la nga le match le kupu ma au aunga. Ele saula le kua fusu ma se angelu. Ngalu ala ia mole, alu angelu fe tau ele angelu ma le angelu. O ko fe tau. Ngala fo mai wole ma fai ai. Ki Apollo ke ki Mikael ma angelu nga kongi se me malangi ese ele match ke ele saula le kua fusu per ki Apollo. Pe ma fo wis ka no. That's the reason. Ona ele ma fai ona saule atua e fe tau i ma le angelu. Ai ina ua faula le olo papelu. E kangaka. Even God, he said to himself, let us go down. Stop them. Familia tua, tato wo ka ofi kangaka. Why? Because angels fight with angels, God fights with gods. Me fole na na lua koi saulo, lai saulo. Elo fasio ki le kalesia. Sawale kalesia. Jesus turned up, not an angel, to stop him. Why? Because God fights with God. Me fole na sawile ku fo mai, wa kau fao mai Jakobo. Why? Because God wrestles with God. Mena na fe mertala salamo fo yatu Yesu wa ingo mele va nga fo mai wa fo mai ole akua. A mertala Yesu ngai ku sier ko kula fongo o tau atua ala titi. Ina sam. Are you guys all right? Deep. We kau malemo. Ola ina o menei. Fa longo lo ilista ngata. O leva nga fa fo winga ele kau e kon ku spaya. Fa mai lo ele people ko me ngai. Le ai a kongo ele Maria le ngal kwa kau luma ko foi. A konga ngala la kwa fa lo kom o peke wo kwa peke walu ko ku ngama. There's more details in there. There's a lot in there, in the deep. Se vai o ya ti laila. Feo ai Samsung. Famai, tell me the mysteries. E manga o mia fo ti laila ia lea. Le mystery. Mea fo nga a o nga e fai kala. Kere fie kala wo old. Ke manga o ai le mea fo. Why? Because a mai le mea fo e draw attention. Mea nga o kau le inga nga ka loko e o kunga. O sa pasuia le fai o. We know to go deep. Deeper. Deepest.
Amene. Ta tauna tātou wō I lalo atu. O le ngalua la nganga o le atua. Ina ua whaina le atua tātou. I really want to say I vali wha leile melea. O ngai te ua ave se tangata la uwhainga o la tala. Amen, because it might be something new. I whaalongo nisi. Mele na, tō whai tau le sa la moe valu. This was so amazing. Ele angelu, it's being recorded in the Bible. Na whai ile atua. God, who is man that you are mindful of him? And he said this, you make him lower than the angels. Why he say that? Ona na tanga o le atua, ave le tangata tu'u I lalo le angelu, e ilo na mafuanga. Because in the original, o le malosi o tangata e peia o le atua. Le whainga whai akamu. Like him. Ona na whai fo e le atua lo langi e pule lo langi, ku ia akamu eva. O le mea lau tupu. Wa tango nei la le atua tu'u I lalo o angelu. O kou mangkua. O toi whaitau, tono luako ni toi sifuma tolu. Ngai ere kala ka malo paulo foi mai le atua. Wa whai a Yesu, please. The thorn of the flesh. For mai ave ese mea matui lau tino. Listen to this. For mai tala Yesu, my grace is sufficient. A for mai tala Paulo, ole ave fe au mai le ti Apollo or the angels. For maya, ole ave fe au mai le ti Apollo. Na whaatanga ina mai e tao fia o ye lalo. Nei te iwa whaamawalunga I le poto wa ia maua. So ngā kangola le tua tu le tangata I lalo angelu. E kau ka hawhiofi mei ka kou mara whaamawalunga. Ai whamarita la Paulo, o tātou e whaamasinoa angelu, we judge the angels. E le whaamasinoa ngi angelu ni atua. Amen. O le whaingala le atua na whaitangata, really powerful. Le nganga raka. O lea la iai le mea lilo lai totonu o le atua mo oe mo a. Mga o mia kako a au kong le deep lenga. Deep, call on to the deep. Amen. E ke maua mea le leile loloto. But not many people if you oida yo. O le whaingo fia o le mea le kui flaunta. O le kui flaunta. Ke ro alofi vai. O ngai ngā kai le vai na mea ki whaango kai. A le kele o ia lai manga ia lai kele le afu. I le loko le sami. Ka ua la kako o ia. Go to the deep. Ka kaunga o whai aku updates ka kou. Whamaiskala si o kolua, honey, sui lau bringing tongue, updates marka language. Ia lea lau ole koe soko le sikere mam, alau kui, hoi ana masino roi. O kau whaasainga lea le mea. Kau update wak mai pe mai nga whaasainga, kau update koe ngale, kau kala nga Eseesega. Amen. Kei mingi les nga kailo kau kala nga Eseesega. Kau le mam la mai la mea. Deep, go on to the deep. La ia na o mai afa mole la ima tinei. Amen. Mai whaasanga le si tu le si ku le si ia nga na nga u ko kua yo ma mela vanga la le mafu fa wi mo mai kua anga lo ki karngo fo ya u so le lo betul fa ta inga e lua mena o fia tala noa il tae au le nei. O tonol tu spaia, o ile tele na vevesi le kalesia when it comes to the Holy Spirit. O le atua, le tama le alo malangang paia. O le atua tama ma le atua le alo, e le oi koe la langi. O lai le langi. A o le atua le ngang paia, o ia ngā leile la langi ngai. E saura le tua ngang paia, te maua fai upune e tolu tu spaia. The Spirit with you, the Spirit within you, and the Spirit upon you. Le lau tanga wha matala le teimi nei, aso uma o lo wolanga, ke re koe confuse mea ngā.
au le lei o lau vaenga i o kunu ma i e wha makala aku ma le whaife au o ova i le au le lei o mako i o kou malama lama mau mai. So the spirit within you, or the spirit with you, the spirit within you, and the spirit upon you. So let that represent the spirit within you. O the spirit upon you. Or the spirit with you. In me o lima. Nang lai kusi no tsi va ngai do fio mai no. Sorry. Ile fea ngai tu wai. Fa mar tala tu spaia, o le nganga o le tua fa to alu wa e lungo tupu, the prophets and the kings and also the judge. Fa to alu wa e lungo le nganga o le tua, e lo tangata umala. Mele na fa mar tala tu spaia, even Saul, King Saul, for me na wa e lungo le nganga o le tua, he prophesied. Ko vai ku po Saul I prophesied. Na fa mar tala tu spaia na la e lungo le nganga o le tua. Just so. O ila, le ia ile misunderstanding o le kalesia. Ona na avele le, promisia le atua, po le folanga le atua, le tusia yoelu e lua, I believe. Na foi mai ai, e lilingi I folo wanganga I tangata umma. Not just only king and priest and the prophet, but to everybody. And this might shock you, the saved and the unsaved. Ele o fai mai le tu spaia nga o le au kirisiango ya e la ngelunga la nga o le tua. So the spirit with you for matala tu spaia na yai le tua ma Josefa. Matala ta vita mun me lo fam lo wanga le lei. It's a favor. Me ana te vai tanga ta faola inga maka lai mun le nga le kum fa maungi. E yai le favor le tua fa yai mea. Oh, it's a favor. Why? La no lai the spirit is with them. It's not the same with the spirit within you. Amen. Do te lo Yesu. E tanga tong fai famatala tu vai ngai. So ina ia vali le atalea. I call this the dual working of the spirit. Ona e eselenga lua le nganga I. Eselenga lua le nganga I. E tasi le nganga ai eselenga manifestation. Ese foi la ngaruenga. Pay for all the fruit of the Spirit for my one fruit, but the fruit of the Spirit is love, but it's a fruit, not fruits. But one melo kelo ya ufu melo fa nga yasola ayele esengu melo keli. Sao mola ko le English. So le la utala noa o I no la atali le confusion le atato. Tali for ima argument ye fai. The Spirit within you and the Spirit upon you. It's done. Let me read a verse. Sometimes, bia lo fo le fa nga no tu ngia soa. O ma sangya siau, si makoma fukanga e fai me no tu fai fa sia fa nga o le pa no when the action. A ona mai le tu le message. Ko ula wia ka penga nga e fai me la so mo le tu. Amen. Ma yelo fe me la fa me le ko o le nga. Ai lo le sasa ko me sasa kwa le sia nga o yai. Ko fiu ko fa akali ko ka mafuka ngal verso le ala e. Le ole upula tu spaia fa mai le. Johannes fumar fa. Fai tau tu fai upsul lima suono fa mai. A fai tau te alofa mai ya te au. Ia o tau tau si mai ia upolo inga. O te fai atu fo ia ile tama. Ona foa I mai lea e ia ia te o tau. Le tasi fe sosoani ina ia tu mau pe ia te o tau e fa vavau. Mana e fa peritania. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. For maile foi upsuma fitu ole anganga lea. I think it might the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. Amen. With you, lo fa maoni, le favor le tua, and in you, le nganga lea. E ila tusi e lua te manao e te tanga fa mau. Turn with me le tusi e Ioane e lua se fulu. Fai upo e lua se fulu malua.
Because o ile ata o te mana o vali atu ia te o ia e lore Eseesega. Auangi o kako koe confuse ai. Ono o once te iloa ai le vaenga lea, he will answer a lot of questions. So John 20 verse 22. O te mana ia te o e whamatala le Eseesega o le within and upon. Whamatala tu spaia, whaupeluas fumalua. Ua ia whetala i atu lea mea, ona manava atu lea o ia, ma whaape atu ia te i lātou, ia o tauta lia lea Agaga Paia. Mana tua le taimi lena o ela vaenga ia asir kunga mau. Lenga o whamkalau kwa ngelua kwa Maria va ai luma, koi foi Maria aveli poki. Pear ko kelo ka ko kemingi ngar fai kawal kuspaia mai, oi o le fai matu spaia whapem ngaka ai luma ngā. A ile stangata na sau ale siau so. Sau le so whaloi kong whamai wa ai totonu. O ia ilo aku ie. Ai laku pekeru. Laku a pekeru hanu ko kong. Amen. Si kako ola i kong. O ila le tusi lea. Le tal no maltal tuspa ia whamai wa sau Yesu. Mai le langi. Wa umana alo preseno lona toto. Sau no Yesu la pea kong i poku lea. La ila usa ola mafukai. Sawa Yesu oso mai le wall. Ngimo mai fole ko kong. Sawa Yesu ton fo metala tu spaia. Le la wo melo I fa no tala le Yesu fo mai. Wa ia fetala ya tu le me ona manava tu le. Mai talia le Agaga Paia. That is the first born again in tu spaia. O le fa na fo ina mo moana. O ila. Le wo fa na ila nganga. Ai fai le tala Yesu le luka e luas fumar fafa upe fai wa foi mai. O Jerusalem. Ako ke o se Jerusalem. Se ia fio I fo le mana. So now the spirit within and the spirit upon. Tanga tusi lalo le melea. Te mana e tanga fa mau lalo ia e lo le Eseesega so se ke mia foi le kaualu e kau confuse e pe kau scratch e lo city. Ia e alu Ir kako le lau tanga vatu ia le se winga e whaafaingofia ai ona tusi lalo vaenga lea. The spirit within us is a new birth, is for character, is for our character, and the spirit upon us in the baptism of the Holy Spirit is for service. O ila ile spirit within us e ke fiu kurin ke mongi leo. Ke fiu fa malolo mai, ele malolo se mai. E ke fiu fo ela unga, ele kai liu mengi nganga. O le spirit within you. E ke le fa yegi va venga. O le spirit lea. La tano tala tu spaia, le producing ale fruits. Le kong kalatia lima. E work la le spirit le lo character. To te lo Yesu mo leva ngai le nganga o le tua te tonu le kemi whangau ai. Nga whangau mai Yesu le nganga o le tua. Ai le iai ma se mai nga whamalolo inga Yesu. No, le se mai le se vavenga ne whaia. And yet the Spirit of God is in him. Ai le ma whaina ia whaia se mea. Sau lo Yesu alu papatiso. Tau lofo matala tu spaia walu wa ele nganga ilunga. So now the whole time his whole life the Spirit was in him. Le ima se vavenga na whaia. Ai o le teimi ana papatiso ai the Spirit come upon him. O ina loa la fatu a papatiso lo Yesu ile Agaga Paia. Lau sau le mana. O maral baptisonga nga sau lo Yesu alu kong sunako. E kangore fai kau le luka ngai fa. Fatal tu spai nga luako kong Yesu sunako au mai lo martusi na. Let me read that verse properly. Amen. Nga lako Yesu alu konga. Se isu e aku le lukana because o te mana o ia te oe. Matala tu spaia. Okay, from memory. Lela tanga fai atu. Matala tu spaia o le nganga o le atua wailunga ia te au. E tā lai le tala le lei.
ma whaasa o loto a. So, tangolo na Yesu, quote le Isaia e ono tasi. Fa mai lau alu wa ele nganga o le tua lunga te ia. O kai mi umai nga whenua Yesu, mai le kasion kausanga si o tau se furu, le ipapakisonga. Sa ia ile nganga i totonu, na te le ifeise vavenga. Te le la kerisiano, le lalo langi atoa, o le i. Watalia Yesu, le la ngaka i. They are good questions. Ono i is for your character. E ngā lua le nganga lea, produce fruits of the Spirit. Le la tala noa mai aile tusia kalatia fo mai, a o le fua o le nganga, o le alofa, o le oli, o le file mu, o le ono sai, o le mata alofa, le anga le leo le wha mahaoni, o le anga maluma, le le ngā ia, e le wha atu la whanoina mea wha pena, e produce la i. Ilea, the Spirit within you, lai work mai a, produce le character. Whailo winga i le lei. Urfa maununga, lai work mai. A o ila le ai gift of the Spirit is for service. O ila le ai mea alofa le Agaga Paia. Le ai loa mea alofa iwa i e kalangoa i koronito. Le kurikuri e koakele. Whamele tusi nā koronito. Tato o e whaitau le. Nai tala noa le tusi a koronito. Whamai o le mea alofa o le poto o le anganga. E le tasi. Le upu o le malama. E tusa ma le anganga e tasi. E le tasi le tof. Le taufi mon, le taufi tonu. O le upu le taufi tonu i. It means faith. Special faith. I don't know pe se au fa liwe to ina taufi tonu. Ai o le fa tua po le isi to inga fa tua le ke nga o ko inga vo i vai ka e fa va venga. Special faith. Le kan ngoi le fa sa mo ina to ino le o le taufi tonu. O le isi fo mai ele anganga tasi e le tasi o mea alofa e fa malolo ai mai. Ele anganga tasi e le tasi na te fa va venga. E le tasi o le perfetta, e le tasi o su enga o anganga, e le tasi o ngangana ese, e le tasi o whaamatalanga o ngangana. O mea le na operate a Yesu ina ualua e le anganga I lunga ia te ia. The Spirit upon him. So o le tele la Cristiano, na sala moloa, Nala wetalia Yesu, praise God. Receive Jesus, you're a good man. Thank God. Na wetalia Yesu, le la te I. E tele la tangata. Na to tele iloa. E ese le Spirit within you, ma Spirit upon you. Me ala nga, e fiu ke kakalo, e le malolo se mai le kalo. Because e ke le fa malolo angi mai I. E te fa malolo ina wala ele nganga ilunga. Jesus is the great example of that. The Spirit was in him, ai le mafaina ia faia se mea. Now the Spirit come upon him, mai Yesu, a makalo ngalanga ministry. Fa malolo mai sea, o le nganga na faia nga ruenga ilo Yesu. Matala Yesu o le nganga ta mai tonu tau na te faia. Amen. So ese la me lua. O le ala fi na ule va henga ya o nga termine. E fi nga ula va henga ya. Fai mai o la va henga ese holi. Na fa markala kuspo mai Yesu o le kuri kaka ngoma. Ma ko fai va venga lo swafa ma. Man tua beno fai atu. O le nganga o le tua e alu I lunga o tangata saved and unsaved. O le ala complain le tu lea. I le ku lea. To tele tangata le this is the two kind of questions. To tele tangata ka konga la ko I. Ai fa mai le ko hese manifestation le nganga Paia. Le yo me alofa le nganga Paia e ese el meta Spirit in you and the Spirit upon you. You need to understand that. Onala ina ia tali ele confusion ia tatou. O ila au e te ngata ile sa tauro. Ai au ne ngalo ia te oi. Au e mana vaina le mana valora na fai Yesu na uso. O Jerusalem e fa tali le mana. There's a day of Pentecost. O fa vita haulila ko kere ka ka fanga fo winga le ai ngaka ia I. Ele ko ela ala ai luma ia lu ole la so la nganga Paia. Ea ina ia mawhaio na laele nganga ilunga ki oe ke au nai tangata. Mea ngai mawhai ngoka la haunga kia ke oko. Kevin, wala ke le nganga ilunga ki oe? Yeah. Anga ke receive ai. This is what happened.
Te lora tala Yesu na fai le fafine fo le on the well. Le fine Samaria. Fo mar tala Yesu. Fo mai o se inu le vai le to e fie inu. Mera Yesu, ai o le vai o te vatua ia te oi, o le vai puna. Ke re koe fie ingo e whavau. Le ankalango ngi ka lai. E ori au lai aka i o loa mwhai. Why? Because there's a joy inside of you. It's a well. O le well la. Whamata tala le whawhine lea. O matou vai elia mako ngaka ma. It's ours. O le vai eli la. O oe ona e te utu vai e oi. E rei uku vai e isi. It's your own well. Mara tala Yesu e puna le vai lea. E o le ola e whavau. So o le well la. Le tana le tusipaia. O i. Ele o i. So, foi mai la i tusia Ioane fitu. Amen. Foi mai tala Yesu. Mo la tau e talitonu ia te au. Out of your belly flow rivers of life. So there is a well and there's a river. You see the difference? O le well la. Ke ingu mea oe. Te asu vai mea oe lang o le vai it belongs to you. O le river, le masa ngu sa mo e onga se river. E fe ngu uma mea ka ngaka mai le amakanga o le vai. E kau atu si unga. O ka uma ngai onga le river, it's for the public. Mea nafa mai tala Yesu, mo ila tau for those who believes me, out of your belly flow rivers of life. Amen. You operate in the Spirit upon you. La ingu mai ka ngaka i lo vai kafe. Tafe mai le upu mama. Sau, ai aonga e down. Oi whangonga oi, alu ingu i la well. You have your own well. Matala Yesu, e puna pele vai le nai tonu ia te oi. He ole ola whavau. E ke le he ola ola whavau i. Ke o i. To tele la takata Kristiano, wo mai focus i le gift. Pa fa maritala le tuspa ia, o lau mea alofa, e na te, amen. For me, the gift will create a way for you. Amen. I think it's in Proverbs. Help me here, Lord. For me, tusi lefa tauto. For me, ole mea alofa le tangata e whaalau tele ina ai se ala mona, e tai ina i foi o ye lumo ali. So, your gift will make a way for you. And also people will honor you because of your gift. Le ai ma se fia ya Beyonce, or ka lenga Beyonce le lenga oi. People e fia pe, they draw to the gift. O le kai mia le operate Kristiano i, o le ko akelo Kristiano o yai. Because le operate the gift. Sorry lang, pispisi ko fa u, to sa Holy Spirit. O fa uinga ya, fa uinga pispisi ako. Amen. It's a well. Rivers of life. So now, come back to the point. The Spirit, o ila, o le tafe atu le vai. So, or le gift to life, to le tangata. I say, because they draw attention. A ole mea lofa, e le kuria kangaka. Ai fa mai Yesu o i, e puna o i leo lai whaavau. So e tahua la i rwa ai Yesu. Ai sea, because o lau mea alofa e a vea o i runga i, a o laua, character e kau fia o i runga i. Do you see why? O nei manao le tu e si o i runga langa lela, a tua o kaka yaki oi. I am working on character. Awangi e full of pride. O no lau character e kau fia o i runga i. Wo ko a fiangi ka ngaka, ma ngai o ka lengi o lea ngai o character. Nei se fu o lea nganga. And yet, they have all the gift. Lea la iele ka le si e koronito. Fumaritala Paulo la matkanga o kusi koronito. Fumai wau tau loa mea lilo. Ma venga kau kalainga ngai se ese mai wafaa, me halofa ina o tau i me halofa uma. All the spiritual gifts. Ai o maritala Paulo fumai. But there's no love. There's no fruit of love. Le wo ko focus I ai fa fei. Ona fa longo ko Paulo. O lai kupu me falanga. Alai mo moe
Le sia ka malo le kalesia, ma le ko lua longa finge. Ko lua ia. Tanga kau, fingo fuai. So o merengi, o le makua akli alu mere kupu ko le kalesia. Ni ana ve kupu lo me soni. Ma nga yo me alo fole nganga. A o le kele yo me nga kupu me kongo le kalesia. O le hoki. Ai o le vailea. Fa mai e puna pe o le ola e whawau. I really want to encourage you guys. E o whaatasi le lua lea. Awa e whaola ina. Awa e ke ngaka ilo whaola inga. Wa ele ska ngaka. O le pepelo ang salamoy nge. Ile fo salamoy kai au. Ko salamoy kara kai au. It's the same sin. Ele iloa alu ilu male aso le nganga paia. Ai ua foi la kura so nganga paia. Awa ke ngaka inga. Is there another level? Yes. Famatala Yesu. Famai ole mea o te iai. Tau te iai. Alu lunga no fo tupu fatasi maya. Ke Lord tupu. His word is the law. Thank you. Ole tupu. Olana upu ole tula fono. A ona lua no fo tupu fatasi makeriso. Ole ale upu te tautala iai. You are representing Christ. Ole upu anga keriso. O laua ave o ilunga le sila asanga. So, tele la tangata taimi nei. O lea la tu te whaitau ar tu spaia. E lua point of view ar tu spaia. E whaitau ar to tele tu spaia. O le message, o le logo. Le logo. Ai whaitau e isi tangata. E le mea ta o le revelation e whaingo le rima. E mafu e la o le rima foi leli. The spoken word of God. To tele la tangata o le spoken word of God. O le mele le tala no to ile tua ia te oi. O le loco. Kanga whaikau. That's a loco logic. O to tele la tangata a whaikau ngel kuspoia. E o mai lala uwa henga le ile loco. O mai o fi ngawi oile. Le vaenga ye rima. Le vaenga ye vaile revelation. Ele ila kumalia fi ngawi a pekelu. Ele ia yang i e kokongu. Ngala kumalia nga kai lumar kunga mau. Koe foi mai. Foi mai. O leise. O ve ese le maa. Ala kule si va ai kokongu. Ai la kua pekelu alu kokongu. No umai va ai tunga mau. Ese umala ko sa ilinga. Au ala le fi ngau o ele fa koe fa kau kuspoia ngafi. Lai kere va ai le mala malam mor foi upor kuspoia. Ngai saula ia fa mai wui. Kevin, so sel me anga mele, o me fa mele ngai. Ye peke fai foi ko foi feau. Ele kusal me anga mala kuspoia. Ai kere va ai le mala malam mala kala ngo me foi feau. Tele o va ai le revelation. Ele yo o le loko lai male moi oi. So o le ala le me wa va ko male moi oi. Kalo le nganga pa ia ka kalau maka. Se e o yai. Mele ngar ke lo kaimi e kau kalangoa ku Paulo I me fale nga ve ku Paulo. Ola e fale kingo le karesia. Le Paulo, wa kele lo fi kalangoa ku I me fale. Ka fi kalangoa ko dimension, ka spiritual warfare. Mele ngi, ya ngai ko fale kingo. Fa fenga ko e kau le nga o ngai ko fe ingar kingo. E ta hua tele. Metala au to te va le me o le nga. Because spiritual is more real than the physical. Deep, call on to the deep. Ai mana o te loa mea lilo le malo le tua. Fa matala tu spaia. Na te fai loa mea lilo ya ti la to e ava. E lo I la to e alo lofa. God, I love you. Show me. No, ele show ina tu o ku sape ke lofa ile tua. Only when you respect him. Tele tamai tie alo fa ila ko makua. Ai le fa alo ila ko makua. You notice that? Olo alo fa ilo ko ma, fa ilo sisi kalo ko ma lo wika ia. Ai fa ko ma ia o olo le ma fu fa ie. So you love them, but you not respect them. Famana tala tu spaia e fa ali ele tua na me lilo ye
hava, respect. So if ye lola me lilo le tua, the Bible says, but the Spirit will reveal to you. Ke fiu e whaalongo le tua le kalangoa mai le koe au e. Because o le tua le kalangoa. Amen. Family, o le kalangoa mai le koe kia. No. E le kalangoa kule koe ke oi. He revealed it to you. Au tala noa tu ia te oi. So se teimi ata no toi le tui te oi. Because words will paint a picture. Right? Telo whai atu te oi. Au ke mawhau lau tok. Au ke mawhau lau ki ngā. Au ke mawhau kou whali. Lai me ngai lo mawhau. Ai ke mawhau umai me ukwhai koe ki o koe. Au ke mawhau ye. Why? Because words will paint a picture. A ola na tala noa le atu ia te oi. Through the scripture, he reveals. Because the word reveals. Kevin fed scripture nga kakoe o fola ye. Tono lua korinito. Lua korinito ronam ta upo lua. Fa upo iwa na isfruta. Sifoi mai. Ai pei ona tu sia. Listen. O mea le iwa aia e mata. E te le iwa ai ai. Amen. Fa mai o mea le iwa aia e mata. E le ila ngona fo i e talinga lo no inge te le i whaalongo ai. E le i o fo i le loto se tangata o mea ia wa saunia e le atua mo i la tau e alofa i a te ia. Fai mai no la ia. A ua whaalia. Reveal. Me le nana sa vavali e lau vaenga fo i e ngole au wala i e mau. Au kamai ko o lua fo i e. Lai sa vavali a whapenge o kamanga. O lai wheo a ia ma Yesu. Man lako leilo. O Yesu le lau ke o. Why? Ele i reveal ia Yesu. Alang kalango. Because God revealed. O le lau tara noa tu lau ke la haunga kia ke oi. O lau ma fau you receive. It's being revealed. Revelation. Visions. Why? You receive. I will reveal to you te oi. Have you ever heard that saying? Now I see what you say. Now I see it. Wanga me o karango ko fa mo esi. Why? Because o lawa reveal. O le Agaga Paia la, na te revealinga le mysteries le tua. Ke fai kau kuspaia, e ke ngofo ai, and then you go to the deep. Deep. Think about it. Meditate. Remembering the word. You just sit there, man. You chew on it until the Lord's like, reveal it to you. Faali ko le ko faalinga nga nga faali ko fo mai boy nei ma se Lord me nga wa I was full of pride. Le nga fa ko ai lo e lo por ka mai ka wira nga ka mai light ke ai until the Lord give you more light. Be faithful with that light you know. So God will give you more light. O le mele ala I onga le koe wakua le koe si whaaringa ke oi. Langa kere o whaamahaongi le whaaringa waku mua mua. Kere o savali ai. You know it up here. Ai le o building, ai le o character. Le ala operate I. Ai le building ai. Si whaenga I ko runga numa I. Build your character. Because when God come upon you, e hold oi lo character. I le mesi tia I oi le tua. Ma wa lunga ku langa ngai ki Apollo. Amen. Full of pride. E manga ola le tu ka ofi o ila lo ke full of pride. Because I see you no malofa. Nga ngai prophesy ya, nga onga e fa ku nga mer ka le oki. E va ile ko akele o ka nga le roku. O mai mo mai, o ka nga kala ile nga o le ku. O le va venga le ngai. Ai le alofa ka nga. A ola ngoki. Famatala tu ia le o nga luenga nei mita seisi. Ke ua la ku mai, ngo fa malolo inga so and so and so. E matala isu o te le lo o te we faya mi o leanga. You operate in a gift, but there's no fruits. But tala Yesu, many will come in my name. Ma Yesu, you will know them by their fruits. If you see a king mal ko fe au pese, pa ayonga fruits. Pe alofa, pe ongusai,
lai se kia ua. Ia, ngai whio lolo a. Amen. Let's work on our character. Let's work on our character. Guys, ta ua oni e confuse vai ngai lua. The spirit within you, lai work by the well inside of you. Ingu le well le na. Tap into that inner man. Aha o ngai kakalo, you prayed in the spirit, go deeper. Go deeper. Sa ilia, sa ia, reveal. If you go into fast, go deeper. Olesi ka kasi leso. Oma. A lot of Christians are not deeper, they are cheaper. They're really cheap. Kale o loku kayo. Ai manga ai fai vavenga, ai ola cheap. E lo le tua fe a me le tua. E le fa pe o ka fao ai so foi mai ke manga o ke lo fa linga la ni. E ai alu le melo loto. Au ke fa mai ke fia mau fa linga la kala ngo me. Ai ke anga pongi. Go deeper. It's not by works. It's your grace, but your faithfulness. O lo fa mahoni la ile tua malau sa idinga ile tua. Man kala just but God is a rewarder of those who diligently seek him. He will reward you. Pole a male ha e fa mahongi sa idile kua. Pole a ni fa hadia ile kua me lilo ya ki oi. E o ai me ka ngaka la ngi. E fa ilo ile kua ki oi. Ngofo malis ka ngaka la kuris fa nga fa hey. Awang ile ko mo mar ko dur kamala. Sia reveal mai le nga pa yo. Sia wa uma me lilo. Ilo uma. Eu quero não comer lilo. Saurala la ngale ko fa ilo. Amen. I say ki go. Deep, call on to the deep. Go deeper in things of God. Ai mana o fa nga o le tua fa le te mafuta mai. Nei tausanga. Au ko ola cheap no la fa nganga. Au ke manga o fa nga o le tua ke manga o ngale alo saua ke vivi ile rima. A o le fa sa ili. Alu lang pongi mar kalo sa ili le tua. Fe finga luenga sa ili le tua. Hai. Pay the cost. Ko kongi le kau. You know, I notice with this, you know, me ma ua masuk tolua. I see this in the church. O au tele no one who said up mo me o sound e kalesia o la comedia. This is o tele o fa pe tanga feau, but I really want to bring a message across. Tele o tangata. I said up for ne o ya wo. Se sa o fa ni me nga sa o fa ngal wenga le kua. Fai fu ngal wenga le kua. For me, I don't mind. Yet, fai fu ngal wenga le tua, manguia ya ule fa ya. Ai misi uma le kalesia. O le tele o tangata kerisiano, they don't want to pay the cost. Kei lo mea umai ko ke vai leo karu fa kau mai. Ei masi meo ke mai fua. Ke lo ngo la ku ka vika ke mo la ku vika so ka manga mai fua fangua. Me kala ka vika, ava ku le kau. Ke re avese mea fua ile akua. Lot of people, they don't want to pay the price. Ko ke lo o tu si fight out. We read a lot of materials, some of the scholars. E ai mea lai fuli lunga online. PDF files and fang o lunga download me and read. Ai ma ke o ma si ko lunga ko kongia. Even though lai ai free copies. Si ko lunga pay. Why? Because you honor the revelation. You honor the revelation na avele tu le stangata lai share mai ate oi. Pay them. You honor their time. You honor the revelation. Nera le ngai ale ngo kanga uya ki ngango vai ya ku baby mangi mere mo fu mai pay the full price. It was a revelation na avele tu le stangata. Now you receive it for free. Nga ke maka mai, you receive it for free. No charge, no excuse to know the will of God. I'm a giver. That's the one thing from me. I give. I'm not bragging. No, it's just part of my nature. Me voral nga, kire fi kongia, kire fa fai merkos furuan. No.
But for me, I honor the revelation. I never take a scholarship. Always try to pay the price. Why? There's always, you have to pay the price. Honor the revelation. I honor in the revelation. Give I honor for you. Why? Have I let you lotto? Or the mela lately, or the kele for you, you won't finger custom Samoa, or the kele you make a calicia casena Gusamo. For my Emma, my calicia have a four malacomia. Then must say calicia for my cocong in the cost. Like cocong like a lima vai the cost. Yet the church is not paying the cost. Fa go expect le to a bless o go there for you even le ma money la lango kere fa ma ongia. Aling ya ka ko le ke keleng in ngolele. Le tu on mang yo sound speak ang sena kuingi. Ala ya nga bakufu. Someone pay the cost. La la wo mang wir ka ngakala. Ai okay ya le karisia. The church needs to change the mindset. I feel my mom and yaso. I will give you me for. Pay the price. Eke on a hinga for. So say make a fakawa. If I pay perisha, langaru no marosi. You know, even God. Esilia to ila tua la wivas fukala le mai los furwa ila ngaruenga. Na ilo mi dionga kala mai le loto. Ongole loto ile ya luiso marosi. O los furwa ila iva fukala pe iva kala. Cost. You pay the price. Lala yala ngai for ile loto. Ona ulea o le tele o mea. Denga ile vai ngai ngok for ila kokupe. Matala Yesu. Hey disciple come. Le fingela lua senge. Sili la vai ngala. Ongola vai ngala. Nai for ile kele o mea. Al fingele o mea umara. Lua senge ai sili 4 million ngala ave la vai ngala. Ke siu lai ave loto. Ai ma lo le loto vili mai ya. I want to have a look at my map. I'm not. No, I believe God honor, but for me, ole value lo te tala no tuai. Le mea na e tuto ngia le tau. It's not the same le mea mai fua. Ora kele lau kaimi, ka ko ke mai a faunga ruenga le kua i mea mai fua. Ka kua ngafi o e fa kau speaker o kau kango ku ka le loko e so mai a. Au ngari si le afu. Nam lo urufa mai le kongia. Come from the heart. Le wo kau kango ku kau sei me fa fon me la kongi speaker. Ko ki alu afe. Ai saulea. Una lua la ngala tu fa mai. No, don't worry, I'll pay for it. Sow a seed. Le ala manguia o ko we mai mo mai. Someone pay the 2,000 for it. Let work or sound. And why? Someone pay the cost. And I really want to encourage all of us. Because everything you give to the Lord, it's not cost yet. Revelation, everything, honor the revelation. I thank God for partners. Sometimes all the Kevin Life Ministry, may the Lord bless you guys. You honor the revelation. O ile to te maua tuai se faalinga fo se mea ai fo. Now you sow. I don't want to preach money out of your pocket. O lau te talo ile tua e faamanuia ia te utau. Tu sa malau tau na lulu. Let's honor God. Kongi lo kaimi. Nia umai te whaia. Pay the price. Amen. Let's all stand. Hallelujah. Oh, hallelujah. Tia tulo lima ilungo le tua. Hallelujah. Thank you, Jesus. Fafitai le tua. Tama fafitai. Fafitai. Fafitai le poto. Fafitai le falinga. Fafitai lo mana.
Whaafetai le sili o la ua fio tama. Mo le mana I fau e au mai e ate I mātou. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We honor and we reverence you, Father. Lord, we glorify your name. Tama, mātou te talia ina lau upure nei tau. Father, we receive your word with meekness, Lord. Ma le loto mawalalo tama. Mātou te talia I lau upu. Fa mawalalo yo mātou loto yo luma tama. Mātou te ofo ina to yo mātou tangata e mātou te honor you. Honor the revelation. Mātou te whaaloalo ia te oe tama. Ma mātou vi ia lo suafa. Ono o mea sili wa e whaia. Le tua mātou te whaafoi lo vi inga tama. Lau whanau o lo mafuta mai lunga online tama. I le suafa o Yesu tama. Te talo yo whaamanuianga ia te ilatou. Se loto wo o iei lau whi au tama. Te talo I la ua fio. Ia iei lo wa lofa malo wanga le lei tama. Se mai o lo whaapeona maana o mia lau whaamalo lunga. Lo wanganga I lunga lo nei tangata. Father, I release healing, Lord Father. In Jesus' name. In Jesus' name. O te tuina atu tama te talo ia te o ai se isi o sa ili o fia maua tama se o loa mai ia te o. Father, I pray to release your breakthrough tama in the name of Jesus. E iei le whaalinga mai ia te oi. E iei le mana mai ia te oi. E iei le anga le leo lau o fio tama o la tau everyone who sow the seed of faith, Lord tama. Lord, I pray that you will multiply them. Whaamanuia la ua fio ia te lato. Whaamanuia o lato loto mo lato mawhauwhau. Whaamanuia o lato wanganga. Ia whaafoi le vi inga I la ua fio. Ta mama tau te whaafoi lo vi inga. Whaafetai whaamanuia I lau whanau nei. Whaamanuia o lato ainga. Whaamanuia o lato loto. Whaamanuia I le poto mani mala mea te lato. Mātou te whaafoi lo vi inga. Mātou te whaamawolunga ina. Le suafa o Yesu Keriso. I mea sili o e whai. Ono le suafa o Yesu o le atua I nei la mātou bala au. Amen e ma, amen e ma, amen. Amen. Hallelujah. Go sit le mama. Have a seat, guys. Hallelujah. Hallelujah. Whai olo e mai mua mai. I lungo o le tātou prokalami. Whamanuia le atua I lau wholaunga. I whapeona e savavali ma le atua. Go deeper. Sa ili a vele nei tausanga o tausanga ke investa I ave lo taimi e te sa ili a ili atua I le mea lilo. Fa mai ke alu le mea lilo, lai le mea lilo. Lai le mea lo loto. Fa mai the Spirit will reveal it to you. Talo ia whaali le anganga ia te oi. Whailo ia te oi whaalinga mamiti. E ia ilo nanga le lei. Ono suafo Yesu. Love you guys. The word always worked. Toi fua.